toklanga hin ke paching thor ji aphan BJP atum ke thangnat ke claim pon avi pusi usuka pen ke jong Khel Maharan ke Pathualong Sarupathar constituency mati Bokajan LA High Ponet Ingdeng Kripli Ningkring ke kan kachapati lapen Ningkan kimi kar chojame ke talon pon JaneMartFirstCry.com offer you products of all the leading brands for babies and kids up to 6 years of age across all sections, right from diapers, baby food, infant accessories, gears, strollers, high chairs, nursery furniture, clothes and footwear to toys and school products. Visit JaneMartFirstCry.com store at Deephu near Karbi People's Hall main entrance, Deephu, Manja Road. Abanan dam tanglo akimi wang tanglo Karbi Anglong Life kilang kaduk aviara da panstami Karbi Anglong Life abitung pen nang lituma phan ningkan kimi akardom nang pajerek lo kardom tang de pini Karbi prime time berta long pen ilisami mirina hansepi pini bertang ton pen arju ponitha Karbi Anglong alo toklang hin abangki paprang pon bom lo lapen toklang hin ansose ka paching thur ponji aphana bangki siding pon bom helang pu alama bangki BJP rachari asong atuma bangki Karbi Anglong aphan toklang hin ka paching thur ji aphan thangnat ke claim pon avi pusi United Students Union of Karbi Anglong asong hin pen akoi pipon Lason si Karbi Anglong district along ke do arada phan toklanga hin ke paching thur ponji aphan Bharatiya Janata Party arachariya song hin penabangki non puanta thangna rasai kideng ponavi toklanga hin ke paching thur ponji aphana bangki bangso BJP rachariya song atumke panungku khangjang pusi pini usuka asong hin pen akoi pipon bangso angthek lake primary pen higher secondary school angdeng along thanbang kadure thek tik henlo bonta hala bangso Anghoi ke papling chiaphan BJP ke chari Karbi Anglong Autonomous Council atum thangnat sai kideng pon avi pusi usuka maiphu bibison teron pen ningje pon এই পিছপৰা কাৰ্বি আংলং জিলাত হকী ক্ষেত্ৰতো বহুত পিছপৰি ৰৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ সাম্প্ৰতিক সময়ত প্ৰাইমেৰী স্কুলত 208টা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষক পাঠদান কৰি আছে তাৰ বিপৰীতে হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত 593 টিচাৰ পোষ্ট এতিয়াও ভেকেণ্ট হৈছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াৰ পৰা বুজাইছে যে এই সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ তেখেতসকলে গুণগত শিক্ষাৰ কথা তেখেতসকলে কৈ আছে উন্নত শিক্ষা মানদণ্ডৰ কথা তেখেতসকলে কৈছে কিন্তু বাস্তৱত আমি দেখিবলৈ নাপালোঁ তাৰ বিপৰীতে আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিছোঁ যে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুল আৰু কলেজ শিক্ষকে তেখেতসকলে মাহে মাহে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা আমি লক্ষ্য কৰি আছোঁ ইয়াৰ কি বুজায় ইয়াত বুজাইছে যে তেখেতসকলে শিক্ষকৰ প্ৰতি যিটো মাহিয়াই দৃষ্টিৰে চোৱা যিটো কথা বতৰা ইতিমধ্যে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ Halapu long pharohini raniar kep lower primary school alongki inutvet athan bangsi loke thanang sonsi high school pen higher secondary school angdeng along bang pharop hora troksir ke braketom teacher vacancies mati thanbang kadure dolang te thanbang la pen venture school college thanbang atum achiklo bainong mate salary kelong le ajir ding piklo salary mate chiklo bainong kelong le det pen thanbang atup school college an Kepali damji loke than damji aphan sungpiklo lasi prabjin pen than bangang khoi papleng ponang po la pen tet than bang venture school college than bang atuma phan achiklo bainong mate salary pi ponang po Karbi Anglong Autonomous Council apur ki molong amoke wang vinai ke thekhenai education EM ke Richard tok bihenlo lasi sai ke claim ke thek thela pen amoke wang vinai apot education EM Richard tok bi ke amethanga pu pen Che oserak nang popusi usuka tiripi amai kongchon bang Jintu Hazarika pen ningje pontu ইতিয়াও ভেকেন্সি দিনে দিনে হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি লেভেলৰ ভেকেন্সি হৈ আছে সিঙ্গল টিচাৰ প্ৰাইমেৰী এলপি স্কুলবিলাকত সিঙ্গল টিচাৰ তেওঁলোকে এতিয়াও বহুত খালী হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ কাৰণ আৰু লগত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে টেট শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ টিচাৰসকলে আজি বছৰ ধৰি আকৌ দৰমহা নোপোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ ইয়াত কি বুজায় ইয়াত সেইটোৱে বুজায় যে এই বিজেপি চৰকাৰখনে শিক্ষা বিভাগটো চলাই নিয়াত তেওঁলোকে
ব্যৰ্থতা হৈছে সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰভাৱশালী ইএম ডাঙৰীয়া ৰিচাৰ্চ বিভাগীয় ইএম ডাঙৰীয়া ৰিচাৰ্চ টবি ডাঙৰীয়াই অতি সোনকালে এই বিভাগটোৰ পৰা তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁ এই বিভাগটো যেনেধৰণৰ গুণগত শিক্ষাৰ তেওঁলোকে যোনবিলাক কথা কয় কিন্তু এই গুণগত শিক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হৈ থকা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত তেওঁ অতি সোনকালে পদত্যাগ কৰিব লাগে আৰু যোনসকল শিক্ষকৰ যোনটো তেওঁলোকে দৰমহা দিবলৈ পৰা নাই অতি সোনকালে তেওঁলোকক দৰমহা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমৰ থ্ৰুদি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ Hawar ke hat pen Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live. Assam Sarkar pen Khel Maharan ke pathua jai me ke pamana long Sarupathar MEC constituency mati Bokajan Eliatum pen Chepahai Ponsi Sarupathar constituency aphan Nongme ke Wanpi. Lason si Assam Sarkar pen Matha Ponsi ke pathu parong Romati Sports Anathu Ansose Kengkam Kapachi Jor Pon Hegji aphan pura ke damtanga por pen Karbi Anglong arlo kapre ka constituency angbong Khel Maharan ke pathu kachipatya jai me pedoponlo. Lapen constituency angbong ke hai ponatum si LA ke thom angbong kachipati padoponthulo. Bangsong bong ke damtang mati jong ni phai thong kebarni ki jutsi kachipati ponalong Bokajan LA Pharman Sarupathar constituency lapen Hauraghat LA atum angbong si Khel Maharan along football pathu ponlo. Bangso hot hin angbong ingtang kringpen chedan ponlo bonta Bokajan LA mati Sarupathar constituency atum kithek muchot ajok chepahai pondetlo Bangso pen aphi district angbong ke pathudun ji aphansi kachisi kachedang ponthutanglo Deputy Speaker Dr. Numal Momina Hinpen Khel Maharan ke pathu ke hayatum aphan tangkasuri phokep ki PG alam kachichaga tengpen Sarupathar MEC kadom tirang pi methang hemalong MAC ari deng Karchola pen tangka pajir danblo lasonsi Sarupathar VDC chairman Silarson Rongpi chetongdun Khel Maharan ke pathu non lapuson angdeng nangkile rokki Jesemet Karbi Anglong Autonomous Council MEC kadom tirang pi kabor idun kachirap ver ajok lopusi a coach Rajen Rongpi pen kachuro lamthe thanpon anparta Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen Pinnangan Arlengkit hekiding atum nang kachirap duna potsi suri kachuro lamthe chepaklang pon Assam Sarkar pen kepathik pon Khel Maharan 2023 labang so a program pathik pon lake dak nilitum Bokajan LA kedamtang humusti wise aprangsi soita humusti dolo labang so humusti long truck do la long truck pen ke nilitum a humusti ke Sarupathar humusti asawet sitame ke pathu anat aning hang ipik laben labang so humusti long nilitum hanang ke Japon MSC baido aki haipi alangli nilitum han labang so ke pathu hanang chirabdun pik lapen ke labang so soita humusti pen ke hai ke Sarupathar humusti lo pen labang so LA wise hoi pen si represent dun etum Sarupathar humusti pen si represent dun lo pen la tinta LA do Bokajan LA la pen ke difuel LA la pen Haraghat LA la songbong pen sipate si patumi tarik thong kebarni nilitum Haraghat la pen ke Bokajan LA angbong si final match pathulo la bangso final match lo ke nilitum Bokajan LA si chepahai ponlo Sangti hidi pen present terang Karbi Anglong Live Jane Mart Blackberry Store offer you an exclusive top quality clothing and accessories comprising of formal shirt, casual shirt, polo t-shirt, jackets, denims and all kinds of winter wears and many more. Visit Jane Mart Blackberry Store at Deepu near Karbi People's Hall main entrance, Deepu, Manja Road. Do isi akis isi pheri me akis alamang ke itum Karbi Anglong arlo isi pheri me attracts nalian
Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parlo chokheola sanglang ke hat jun teron arong along aningkan wanga son thak ar koi chikloni phai isia jo por phai tro por malompen chingthur cultural society atum pen chepatir piponsi ingdeng krepli ningkreng ke kan kachipati lapen ningkan kimi kar cho jai mek misen pen ke talon pon labangso ke kan kachipati ponahut kachipati do na bang phu tum pen ke kan ke theka son chepaklang ponsi aprang ke pali dunji aphan kabor I pedoponlo labangso jai megalong aluhi sarpoman pen chokiola town committee chairman Vinson Ronghang chitong dunsi kachipatia jamek ingpu ponlo aluhiaman pen KPLT Klembarim Malong Timung Ruvesini production producer Nilip BJP Mondal Committee Kongchunbang Rilip Sonteron SDB Welson Crow GB Chun Teron Kangbura Teron lapen ke ongdung nilipalong ke thekiring atum chetong dunsi mai RDP dunlo labangso jai megalong Lord Chutia sayalong benting tirang lapen Clartin Son Teron lapen labangso ke kan kachipati ponalong krung bang asai keding pon laki sampri intipi lapen rubjili kropia tum henlo Chokiola town committee chairman pen kaningche ponke muninga sengkan ke project mate pining ansosi thedunga jamek pedo pon thulo nang pusi ke pater pilapen halada ke do arada tumaphan ani pathete kanglo lapena kang to yang deng anta ke kandun longjia phansi nilita matha ponlo pusi ning parung te kanglo Ruvesini production a CEO Malong Timong pen kaningche ponke ke kan ke thekatum angsong an ke pali dunji aphan un an ke Chirap dunji aphansi ninghanglo pusi lamthe chepaklang pon lapen Ruvesini production alongta ke kan ke thekatum aphan ke akinang do olang puta ningje ponthu bangso mayelong Vicky Ronghang ahin pen say no to drugs pu athepi en ponsi nilip arisoe janga tuma phan raki ke cho kang tonji aphan penangan alamthe than ponlo inuvet ke kan kachepatte pona jame kalong ki chengsiang deng anong e lake Sengklar Senar Hiniang Denganong Elake Emily Kropi Atumsi Chepalong Ponlo Lason si atoya ni pen ke kan ka chepatia jai meka longa bangke ke chengsiang deng anong elake Chun Teron dance group atum Chepalong Ponlo lapen Hiniang Denganong e bangke Longchor dance group atumsi Chepalong Ponlo pusi Birta Kiriponlong Nili Pensonjit Crow, Karbiang Long Live. Arkoi chikloni pai hiniar ni Tokyo rong Sophia long kedo Haneda airport along passenger airplane lapen Coast Guard aircraft kache koi cheda jok hini arot setami me parlo pondetlo. Bangso kaching koi along Coast Guard aircraft along kache thap bang photum ke me ke parlo pondeta jok apran na hok dunlo. Birda kiripon long atenke Coast Guard arod along roda captain pen ke chenglok kadu kawe pen bang trok dolo bang trok ang bong pen bang photum ke apran na hok dunlo lapen roda captain aphana bang ke bang so ame ke chopen pajok ponlong lopusi Japan along land infrastructure transport lapen tourism minister Tetsuo Saito hin pen than pachini pon halapu passenger arod Airbus A350 JAL flight 516 along abangki road ke vegatum roda crew pen ke chenglok kache thabatum pen kaddu kawe pen bang pharok ke thomra truck sikebra sirkep abang phwa bang phiatum aphan ke tong sekot pen ke rapali dunsi kaddu kawe aphan apran pajok ponong loputa than ponthu bangso kopai ke lang no ke pho Japan Prime Minister Fumio Kishida Birtalongsi break jump asai kamatum aphan kachirap kachitudun pen kiri ke tarli pen ke chenglok ahok pet akang sai la pen ang thek kapalong thek jia phan pin khat ponlo Haneda airport along bangso ki sung chetong depen road ke pateroi atowar do ansidami ing hapon etlo pusi airport along alam jai sar po ahin pen pachini ponthulo World Dex report Karbiang Long Live Tang de pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton paniklo.
Audio Jungle.